Hello friends, welcome to my YouTube channel. Ten tu na khen setting chui le na online mi to nekitex na online pa chu itin off dham na chu kahin setting. Abula ko na zone again hin vet pin na hin vet lawala na het thelo da. Ji achun abula ko na hin vet pin kahin thu me. Okay, kipa masang kamin chule bonga hin ka kipa in ka video ho abula ko na hin vet pe ji wa zone chen hin vet pe ji a. Like hin ball pe wa subscribe hin ball pe jin. Vel ki pathu ken se kin hena tuna ken se ding chu thamne la na mutawin ei lo le zo aung ka seitan na iti bol dham ai lo le iti man dham pha am phai am jong ju ken se tha de na okay direct in pan pai taw ten tua example na off wa hi le aphat na chu midang khat na ho nom lo yong chu na ho da yang the na tabang chu hin aphat dan chu ka thi negative an la lo deu tin khat langa chu hi le ona hi le amount chu online ti min het de na ai ma tua pa chu off ding dan khin sei din off ma hi le zo ka sei bang chu min na online hi het lo de na ai wa na text nga le wan chu a het de hin na text lo wa le chun na online het lo du na chu iti bol tham chi cha kain wet sa den ama sa pe na che du chu hi le WhatsApp mai lut diu hena WhatsApp mai lut diu ilu chai ten chung langa 3 dot hi cha hi mi diu imi chai ten lew chun setting hung do in setting a hi lut diu setting a mi chai ten le ti ai na profile interface hung hi da account में privacy में chat में notification storage data apps language health invited a friend ki te hin chai hoya che diu ham ti le privacy ai che diu hena privacy thil hi achang privacy a che diu che chai ten la cha he who can see my personal information I thil tam ta min last seen and online thi atha ang ma hen atila chu last seen le kiti ji in to en online kiti he ipg a maham til kha ve chunga WhatsApp them khat chom khat dinga hung thi I receive thailo message ong ki send thailo zowa chu update hung chi he na cha he update hung ba thil dang dang hin update min he ma cha update pa he mandinga pha na cha he example a ke ya he my contact kati na ka contact nga le a chu ka contact kitile ka phone ka WhatsApp contact ka save for le chun ka online mu thei de na chu everyone kati lo ja chun my contact hi ja chun amu thei de chilai la ko na ka contact nga ko na chu ka off yang the na ko mi chan ka online mu thei lo de chu iti bol dham ti le anoya nobody hi imi adu he na to my contact everyone my contact except ti ho he ama ho mu the na ke khan mu the lo he ma tu apa he nobody kami nge ko mi chan to example mi kha to ka ki tek son chu ama ka text pe na chu ama sa chu online ki ji de na my contact ham lo everyone a ka ti la online ki ji de ama phone a chu ke ya ka online ji a ma chi nobody ka ti ten le ama chun ka online amu ji chu amu lo ta na offline hi din ai ma aman hin text nga la ka reply ding a le ka reply the na ai ma chu online show lo de ti chu hin cha hi my contact hi nobody me diu ime chai ten le na loi pa na test no ma le na loi pa phone ham khat na chun ki text sonin la ka online nam ti dong na online po hin ti de na chu approve hin na ho na bol win la na phat chom pi du hem dam tel che dang dang na pan na tama tam he anamang win ti he ka ken het sa he chen chu he ka ki pa